弟兄姐妹平安，周间信息题目：巴杜苏干遵守神的话，米路路爱杜苏安努卡瓦斯。圣经放在了主拉萨卡杜萨诺哥林多，只在古沙法瓦之方萨卡西瓦阿杜谢尔。哥林多后书11章9节。Yo Sanguot kakuto sa kaurip itira i tamuanan i sa ay pakaru ray kaku i cima-cima nan amu. Now hani maaleng ko pi pasang nu na i makituninya ay salikaka tu sa kaurip ako. Sa ay pakaru ray kaku tu maan atsa i tamuanan itiya. Iikul nunini sa ay ku papaka rurai kako i tamuanan。我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。Pinangan ami kalkal ami lulu tunini matirilay itulas suar amakmin. Iminu Krisia diril kunini 凡事谨守sanay. Mi lulu ay tu suanu kawas atam lawi. Masulinga ay ku urah ningra tu kawas.只有礼拜都能卡瓦山内阿当老伊，大都龙宁拉古什么尼耶斯克里斯多，伊蒂尼马比能伊达古尼嘎只有礼伊达伊金拉安，伊里阿爱当老只瓦勒多，达拉马奈当老耶古里哈宁拉。Pagka layap jingla tunay kakarayananay mapuruchi. I ayawan ningra mi falis ko latingwan pala no kanatar chachiyaw. Lolo haningra I maruko mutep zefang tusa puro irago tusa tusir.Ai ka rahu lai ku ti safungai atam lau mala finaulan no kitakit no kawas han ningra. Pacakayan to safung ningra. Palala to pakuyot atam lau to paiso. Tala cuacuwa ngirarakat to pipa tenak to ratuh no kawas.pi patengah ni wala tu masurut ko aruma nai ami tuur sapa kuyu cai nu di anghan pangangan jingra mi rarakat cangra patenak masa kapurungan ko lafong nangra mina un ko pinangan mi har-har to rumiar ko urip nangra. Para tapang I fangcalay tsutal ko pi patanak no wala tupay. Sakaratang ko suanu kawas kaimuran ami lulu. Tapang si Yes Kristo ko lengan patusukan ami tier jingra.Halo usadikaka mga lay ami patanak to suanu kawas. Sa pakuyot saan ko urip nangra. Ikasaluma no sadikaka masa opo. Mi rarakat patanak pasifana to fangcaray chutar. Pasulin cangra yo mi frututs ko kiukay to taya nangra.mi rahci ai tu pi tahilang no kawas kako saan cangra
Caay ka pakaluih to no saka tala maanaw ato saka chilavungaw no kyukay masano hakalan saan ko pinangan. Makariang no Roma Thiên Chủ教ko sadikaka ni waletu. Mapatay no sufitay changla. Nikaw rira hadirati ra makariang caay ka semer changra. Naikuran no karumuah no faluhay pituuran tiyani waletu lumuar ko kyukay. Mamilutlu ay to suano kawas kako. Masuri nga ay ko pilutlu to fangcalay curar changra. Ulengan malurikat no satu manay kyukay itiya changra. Falu safaw patekan no metsaan ingkeran no Amerika. Iraji Yunatan ay tawatsa hananay tamsaw. Miparuwal jingra tono fangcalay sa opo. Pagkalayapay tono kakarayanay mapurusi jingra. Maasip ningra sakatsay no Timote sakatsay tsufang. Nanay caay ka jitu rasa taong mapahmak ko mi lautsay hongti. Uya caay ko mamapuhal. Caay ka araw lengan kawas. Amen. Idia ira ko suano farucot ningna tusaka mapaalilaw ko kawasaan. Wata ko tatamaanay ko pinangan no kawas. Mga ray jingna masurut no kawas. Malakapot ato kawas taharlaot. Pagkay ni kawas ko sakali pa hak ako lemak. Pakai ni pipakimar atau pasifana no makusaan jingra. Ichisangu mihitsaan ira mapaluwal ko kasa kiukay sadikaka no payan putun hananay machi. Aro man ko pasasiuray to falutsot. Kaamangay to umato asay ito masafakluh ko urah ucir to kawas. Misa itser to saka cakataw ato ikas no pituur ikawas. Mafana ci Yonatan ay tehwazi tuna tayar no fangcala alingu kunini saan jingra. Leng ukawas ko mi falicay to falutsor no tamlamlaw. Kawasaw mailur ka ko itiswanan saan jingra. Ato mi sa itser to saka fangcalaw no lemak ako. Ucicay caay ka awai urip ako ko pitulun lemak. Mato uka sarak no nay kemutlay suaw no han-han. Mainar kako masuling ay mi tuur ciesan. Cimapuru si ay tamlaw masuaway kuratam tamlaw. Miringi ay ikawas ko pinangan ningra. Amen. Mitulon kita. Wama kakarayan. Mga lay kami akarong to nafarutsuan iso. Nanay paitselen kami. Ta malami tuuray to kawas kaurahan awawa iso kami. Pakai ni ingangan ni Yesus Kristo mitulon. Amen.
弟兄姐妹平安。题目：遵守神的话。圣经哥林多后书11章9节：我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。我向来凡事谨守，后来也必谨守，总不至于累着你们。凡事谨守的希腊字原来的意思是谨防、严守、防守、保守、遵守。凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的。创始人瓦勒杜是里昂公民，原来他是活跃于社交、商业、政治界的富商。他得着从天上来的异象，首先他将圣经从拉丁文翻译成当地的方言，其次他照着马可福音的第10章的话，耶稣看了看周围，对门徒说，有钱财的人进上帝的国是何等的难啊。后来他变卖所有的家产，分给穷人，并在公众场合四处传扬福音。瓦勒杜的传道吸引了一般跟随者，称为里昂的穷人。他们游行传道，凡物公用，凡事谨守，过着简朴的生活。瓦勒杜派主张回归圣经，注重神的话，遵守神的道，并以基督为信仰的独一中心，并坚持平信徒有权利照着圣经传扬福音。他们过清贫的生活，在家中聚集，游行传道，教导圣经。他们相信，当教会跟随使徒的脚中行时，便是忠于主的呼召。反之，当教会不愿弃绝属世的权势和财富，将会变得世俗化。瓦勒杜信徒遭到罗马天主教争权的政客、强暴的士兵严重的迫害和大屠杀，然而他们却在这样的逼迫下仍得以侥幸，并且在改教运动兴起后纳入了新教的一部分。瓦勒杜派的忠于圣经，凡事谨守，遵守主道，成为中世纪教会黑暗历史中的一线曙光。18世纪在美国新英格兰带起属灵大复兴的约拿丹·爱德华兹，也是一个得着从天上来的异象的人。他读到提摩太前书1章，但愿尊贵荣耀归于那不能朽坏、不能看见、永世的君王，独一的神，直到永永远远，阿们的时候，他的心灵对神的荣耀升起一种新的感觉。他觉得神的本性何等美妙，他渴望被神吸进去，永远在天上与神相交，永远以神为乐。在他的讲道和教导之下，属灵的大复兴就在1735年临到了北安普顿这城市，许多人悔改信主，不论老少，开始对追求主有较深的兴趣。
开始关心自己灵命的成长。约拿单、爱德华兹知道这是圣灵的工作，唯有上帝能改变人心。他说，我的心灵渴慕神以及更多的圣洁，祷告对我是一件极自然的事，好像是将我心中的热望释放出来的呼吸。我渴望在凡事上做一个完全的基督徒，一个有意向渴慕神的人，也渴慕与神相似。阿们。我们一起祷告。感谢上帝的慈爱，借着主耶稣基督的救恩，使我能走在跟随耶稣的路上。求圣灵坚固我的信心，使我在这条路上喜乐无悔地走下去。奉主耶稣的名祷告，阿们。